Chawpin Qichwachu willakuykuna alli kawakunapa Qichwanchikta yachakushun. Kay willakuypa hutinqa trigo achuy nishqami. Unayshi karqan huk karu markachu Timoteo warmintin uushata pishtapaakuyarqan. Hakatapis llushtoyarqanmi, aswatapis timputsiyarqami shumaq triguta achusiyananpaq. Chayshi Timoteo chakwanninta nirqan: kikillanchik manam trigo achuyta atipashunchu. Wambranchik Alejandrota mayachishun shamunanpaq. Kaynu nir huk raprata aptarkur chaski qillqayta qillqarqan. Mikur yanasanwan apachirqan. Churin Alejandropis chala markapita aywarqan taytan yanapaq. Chaypaqa huk chaski qillqaytashi chaskirqan imay trigo achuy kanantapi. Chay qillqaychawshi taytan willarqan. Chawraqa Alejandroqa kushillashi ukata, washkuta, azucarta, tantata rantirkur ñawpachirqan. Chayshi awkin Timoteoqa llakish aruyta minkayninkunawan qallakuykaptin karupita wichyar huk runa yuriparqan. Piraq shamuykan ayway ma allqu kaninman nir chakwanninta achakurqan. Chayshi chakwanqa raslla aywarqan. Nikur asawpa kushikurqan wawan kashqanta riqirkur. Wawan Alejandroqa mamanpa kunkanman waqikarkur kushikuykita waqarqan. Chawraqa wawan nirqan: taytay, mamay, ñuqami yanapashayki. Qamkuna mikuyta yanukuyay utikashcharir kaykayanki. Chayllami kay unay willakuyninchik. Aywalla wawqipani.